Amen and amen. Sesibuyile bangcwele sesibuya emakethe sifundile izifundo kuleli langa leordination kuleli langa lethu leqala sentiwa sibaba diakhona sengishito ukuthi sesiqede iminyaka lengemashumi lamabili sihamba na Jesu kodwa kuba ingathi siordainwe itolo lokho. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngemsebenzi wakhe lawente etimpilweni tethu ikakhulukati ngalabo la sebangasekho ikakhulukati umbishop Meshach Mabuza who ordained us into diaconate and into priesthood. So this December for me is very busy. On the 3rd of December I was made a deacon. On the 8th of December I was born. On the 9th of December, I was ordained into priesthood. So December is a very busy month for me. So Gebazalwane, we have read from Psalms number 10 and number 11. We also read from the book of Amos, the prophet, chapter 3, verse 12 through chapter 4, verse 5. And also we read from the book, or rather the letter, second letter of Peter, chapter 3, from verse 1 to 10. But then I would love to sing this song, this hymn, number 137. I'll start with the last verse and then I go to the first one and come down. Baba yisewendodana buyoma ngalisa ukugaqapha bikwakho ngikubone wena Baba uyamangalisa ngobukhulu bakho yekubuhlebe sihlalo sakho sebukhosi ngiyakholwa Nkosi yami ngiyathuthumela ngikukhonza nginethemba nginezinyembezi uminjalu yesabeka Nkosi yaphakade ebusuku nasemini kudunyiswa wena nokho babu yathandeka ni mandla ngokuba ufuna uthando lwenhliziyo yami yekubuhlene simanga obukho nakuwe amandla nenhlakanipho awuna sisici olomzali lonuthando alu njengo lwakho ubekezelela konke engikonileyo Baba yisewendodana uyoma ngalisa ukugaqapha bi
olomzala uthando alungangolwakho alunjengolwakho Thixo ubekezelela konke engibonileyo kulo 20 years in ministry kunengi la ngibone khona uThixo kodwa ungibekezelele kwaze kwaba ngula angahambi kwaze kwaba ngilapha ngingcwele kunengi ngigileka kunengi ngisheka labanye bangihlamuke bangishiye ngenxa yokugileka kwami kodwa uNkulunkulu ubekezelela konke engibonileyo. Hallelujah. Ziyaqala izinyembezi emehlweni ami uma ngabe ngicabanga ngothando lwakhe kwekuthi kube bekangumuntu uNkulunkulu ngabe kudala angisokoya ngabe kudala angivalele ejele ngabe ngihleli ngale kwezinsimbi zejele kodwa uthando lwakhe luyamangalisa. Ngiyokwehluleka ngisho nokuma ngifika phambi kwakhe ngiyogaxa ngamadolo ngibonga ukuthi uNkulunkulu ungenze lokuhle. Athi umfundisi uMbatha uJesu lowo athi siyawufika sikhamisa umlomo sehluleke nokuthi sidumisa sithini ngoba siyobe sibona lokho kuhle okukhulu okungaka uNkulunkulu asenzele kona. Kodwa Jesu bazalwane namhlanje na ekseni kumbe kafushane nje umuntu akasho lapha sesifundile incwadi yompostoli Peter. Umpostoli Peter seloku uyaphinda lokhu la kukhulumela phayana ku2 Peter chapter 1 verse 12 kuya 13 kuthi angithinwa abazalwane kunikhumbuza njalo. Siyakhunjutwa abazalwane, siyakhunjutwa kumqokwa kukhunjutwa umuntu lo nengqondo lepure, umuntu lo nengqondo lehlantekile uma ngabe akhunjutwa uyajabula, uyabaseleka, uyavuseleleka. Kodwa umuntu lo nengqondo lenebulima uma ngabe akhunjutwa uthi you are making a mischief, kukhona buqili lofuna kubenta usongikhumbuthelani ngoba ngiyathi kutsho ukuthi unebuqili. Kodwa umuntu lo nengqondo lenhle uma ngabe umkhumbuta uyathoba ajabule. Bazalwane, sihamba lendlela sihamba ngekukhunjutwa. Sikhunjutwa ihlobo tethu, sikhunjutwe family members, sikhunjutwe ngilesibathandako, sikhunjutwe abantwana bethu, sikhunjutwe ngama colleagues ethu kokuthi uNkulunkulu sibizile. Ayikho lento imnandi kangaka ukuba sizwe abangani bethu basikhumbuta ngalesinye isikhathi mase silahleke endleleni bathi awukhumbula phela weDavid ukuthi ubizwe uNkulunkulu. Bese ngikhumbula nami ukuthi kodwa uNkulunkulu kalokhu ungibizile. Ngikhunjuzwe abazali bami kwesinye isikhathi baze bakhohle nokungibiza ukuthi nginguDumisane, nginguDavid, ngilondumane, bathi umfundisi uZungu. Bese ngikhumbula nami kodwa kakade ngingumfundisi nami bese ngicabanga ukuba ngizokwenza njengabo. Babese ngibona ukuthi angisale ngiyeka-ke ukwenza njengoba benza abanye ngoba sebangikhumbuzile ukuthi ngingubani. So umpostoli Peter lapha uyakhumbuza abazalwane, akakhohlwa, akalibali ukuba bazalwane mabakhumbuzeke ukuba nina phela nibohlango olukhethiwe, nina nibapristi bendlu kaNkulunkulu. So bazalwane kumqoka ukuba sihlale njalo sikhunjuzwa kule ndlela. Le ndlela ngeke sikhone kuyihamba ngokwethu, siyadinga ukuba sikhunjuzwe. Athi Jesu kumqoka siukhumbule lo mhla wosindiso lwethu. Ahlabelele lo umhlabela athi ngingawukhohlwa umhlalo nxa sathola nawe. Athi umbhalo wamaHebheru uma ngabe simkhumbula yena angeke siphelelwe ngemandla, angeke sidangale endleleni. Kumqoka abazalwane kukhumbula. Umpostoli Peter ke ukhumbuza abazalwane kokuthi abakhumbule ukuthi bangobani, singobani uma ngabe singebazalwane, sihamba nobani. Aze athi lo mnye umhlabeleli nakahlabela athi ngihamba noJesu yangina gegela
manje ngihlushwa yini uma ngabe sikhumbula ukuthi sihamba nabani noma ngabe indlela seyibhekephi lo mnyathi noma indlela inameva anoma yinde awukanye nawe hanje nawe Nkosi yami usho lento ngoba ukhumbula uma ngabe ukhumbula kunezinto ezivuselelekako ngaphakathi kwakho uyabona netinkuni ngathi zihle ikhohlwe ebhodweni uma ngabe uphekile luhle lukhohlwa lukhuni kodwa uma ulukhumbuta ulufaka phakathi ubona kuphama umlilo lobusha ubona libhodwe liya ngokulunga sokumqoko abazalwane ukukhunjutwa ngoba kukhunjutwa abazalwane kuyasivuselela noma sibona ungathi awu Nkosi yami lona usangikhumbuza nje ngoba ufuna mina ngilambe namuhla cha uyakukhumbuza ukuthi njengemzalwane kumqoka ukuthi kube nezinto ozisilayo kube nezinto ozithiba kuzo uma ngabe ungumzalwane kunemagama hayi ngoba ungawadi hayi ngoba ngeke ngikhona ukwakhuluma ngemlomo wakho kodwa nakufuna ukhunjuzwa ukuthi hayi phela umzalwane akakhulumi kanje umzalwane akenzi kanje naweke khuzeka thoba buye layinini ukuthi abo ngiyabonga ukuthi sengikhumjuziwe sinemntwana enkosi lapha yana umuva sekashe habo lapha umntakethu esike sakhuluma naye kunale gama lele Siswati siswe uthi sebakhutha eSwatini ukuthi sale sothula soyaphetha sokhuluma into ongekafanele uyikhulume ubese uyakhumbula ukhunjutwa kumqoko abazalwane ukuthi ubuyele emgomeni ubuyele kuma principles ubuyele noma ngabe akusahambeki ubuyele khona lapho ukhunjuswa khona ukuthi phela wena yakho indlela nayi lefanele ukuthi uhambe kuyo uthi ebhala ke umpostoli Peter lapha uthi ningakhohlwa ngisho nala kulaba prophet be-Old Testament the Hebrew books kule Old Testament lokulaba prophethayo ningakukhohlwa ngisho nangilaba apostoli leJesu abathuma ukuthi abaqhubeke bente umsebenzi nasi bakhumbula labo baprofesori labo sikhumbula ukuthi labanye banqunywa labanye bajiketilwaneni labanye basawa ngemasaha prophet Isaiah wasawa into two parts ku Old Testament ku New Testament labanye babajiketilwaneni labanye kwendwa emalights ngabo ebusuku bamarinate during the day babafaka bogasolina bese kuthi ebusuku kulayitwe kuthi angithi phela nithi nikukhanya kwelive nithi nitawukhanyisela umhlaba sale senikhanya ke umnyama likhanyeke kusheke emakholoka thuthumbeke thuthu kuse ngakusasa bodingela labanye babuya bababambe kodwa bagcina sebangasatingelwa batiletha bona ngoba bebayibona lendlela ukuthi thina asakhile impela lapha siye ekhaya ezulwini sitawufunelwani sifunelwe inhlupheko kanti inhlupheko is part and parcel of our journey so abazalwane uthi kompostoli Peter asikhumbule ukuthi singobani thina masihamba kule ndlela kumbe umuntu atokujaka kuyisonga inkulumo yanamuhla kunemagama lapha lawathindako umpostoli Peter la kangithinta kakhulu emoyeni wami uthi kuyawuvela labahleka lusulu kuyawuvela abantu labaphukutako labahleka bulima bathi iphi ke lento yakho yokukholwa ayikho ke into lebhlungu wena mntana kaNkuluNkulu lo wagcina kuhamba inkonzo ongaSunday school ungayazi inkonzo ungayihamba inkonzo ubese uyahamba soya ku training institute kuma universities la khona utothi uyafika ukhande abantu labadzelelako bathi hawu yini kona lokukholwa aso prove phela naku kanjena usho ukuthini nakunjena basebenzisa science yabo wena ka ngalokuthi ukukholwa awuzange wakwenta into yokuyibasela into loyikhuthalelako ubese nawe sowugcina sewutheleke emanti emadolweni bakhona abantu labahleka lusulu bakhona abantu labaphukutako ngenxa yokufunda ngenxa yema-intellect abo ema-intellectuals afika la khona aphukuta khona ngenxa yokufunda baqabanga ukuthi ngekufunda kwabo uNkulunkulu selide uNkulunkulu akasesilutho bakhohlwa ukuthi lo uNkulunkulu lona wadala lo mhlaba kwakunemanti agcwalise lo mhlaba wonke wabita uNkulunkulu umhlaba uthi awube khona umhlaba kuze namhlanje uhenge ethi kwamanti bona labantu abafundile bakutshela ukuthi
amanti maningi kakhulu kwendlula umhlaba. Umhlaba uhengile la wenge khona asathi ukuthi wenge kuphi. uNkulunkulu nakathanda ngavele athi yili linjengesikhathi saNoah ukuthi yili likuguqile yonke into. So ke usebenzisa ingqondo yakho uqabanga ukuthi uNkulunkulu mncane kunawe kubulima lokho. Wonke umuntu lokhuluma kanjalo nalothi hawu kade wathiwa Jesu uyabuya seloka kabuyi hawu kunjanjanyana. Lo muntu loyo ukhuluma bulima, umuntu lohleka lusulu, umuntu lophukutako. Labanye abantu baphukuta ngetento tabo. Umuntu ukuthi we ukholiwe kodwa na indlela lenta ngayo akusiyo indlela yokholo. Indlela laphila ngayo akusiyo indlela yamakholwa. Awu bazalwane ngathi singema kuphukuta uNkulunkulu siphethe izincwadi sithi sikholiwe. Singema kuphukuta uNkulunkulu uthi de umfundisi gina itolo nakakhuluma wathi ngathi ngakhokha labo khololo ngifaka inzaca nonke lapha. Bazalwane kubuhlungu ukuthi sithi sikhuluma indaba yevangeli kodwa na izenzo zethu sibe siphikisa. Bazalwane asimqele uNkulunkulu ukuba asenzele umusa. Nami ngijabule kakhulu bazalwane ngalelanga leli. I didn't know ukuthi ngihambe nami ngithi sengihlanganise 20 years in ministry. So ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu, ngimbonga nangani bazalwane kuba nihleli njalo ningisekela kungena kwenu kule media platform kungikhuthatha ngemavi enu kungenta njalo lusuku nelusuku ngimbone uNkulunkulu kwekuthi uyaphila. Kane nabangani bami ngiyabonga, nabantwana bami ngiyabonga, nema family members ngiyabonga kakhulu kwekuthi I can see God through their love, their care for me, and I pray may God continue to show his godliness in their lives. Let us pray. Babe wethembekile uNkulunkulu umnini mandla onke, siyakunxusa siyakucela kokubana uNkulunkulu wethu lona mandla onke usisize uNkulunkulu wethu lona mandla onke singabi ngilabahleka lusulu, singabi ngilabaphukutako endleleni, singabi uNkulunkulu wethu lona mandla onke ngilaba kulahlile bakhetha kuhamba ngezindlela zabo. Baba wethu lona mandla onke ngiyadibongela nami Nkosi, ngibonga bonke Nkosi labafaka isandla empilweni yami kwekuthi uNkulunkulu wethu lona mandla onke ngiphile kuze kube ngunamuhla. Noma uNkulunkulu wethu lona mandla onke kube kungibulisa nje, noma kube yini labayentile Nkosi Jesu kwekuthi ngingalahlekelwa lukholo. uNkulunkulu wethu lona mandla onke babusise uNkulunkulu wethu lona mandla onke, ungibusisele Nkosi nemindeni yalabo lesaqotsho kanye nabo Nkosi lasebangasekho emhlabeni, nalabo uNkulunkulu wethu lona mandla onke labayaluka kuletinye indzawo. uNkulunkulu wethu lona mandla onke ikakhulukati Nkosi Jesu mnakethu wandile, ngiyathandaza Nkosi kwekuthi umgcine uNkulunkulu wethu lona mandla onke, umgcinele ukholo lwakhe. Siyathi Nkosi uyakutsandza kakhulu, uyakukhonta ngendlela lemangalisako. Baba wethu lona mandla onke, he has taught me a lot about the fear of God. I pray for him and his family, my God and my Father. Kulomzuzu lona qhubeka ke Nkosi usibambe ngesandla, sisaqhubeka Nkosi ne-retreat yebefundisi. Ngiyathandaza babe, siyamthandazela umfundisi Gina, our lecturer uNkulunkulu wethu lona mandla onke, and our retreat conductor. Simnikela Nkosi esandleni sakho, sinikela neBishop Darcy, umbishop we-diocese, nebefundisi bonke be-diocese, sinikela the chancellor, sinikela the registrar, together with the vice chancellor and the vice registrar. Baba wethu olungile sibanikela bonke abantu bakho esandleni sakho uNkulunkulu. Singalibali Nkosi umndeni kaBishop Meshach Mabuza, kuthi Nkosi nabaseka ngaseke emhlabeni uhlale irole lenkulu etimpilweni tethu asetshenziswa nguwe Nkosi. Baba wethu lona mandla onke qhubeka Nkosi uyambele yonke imindeni Nkosi. Baba wethu lona mandla onke ledlale irole lethithe Nkosi etimpilweni tethu, wendele nje buhle nophansi nokhadimlisa Nkosi kwegama lenkosi yethu Jesu Kristu manje naphakade. Amen. And the peace of God that passes beyond all understanding may continue to keep our minds and our hearts in the love and knowledge of God and of his dear Son, our Lord and Savior Jesus Christ, and the blessing of God Almighty, Father, Son, and the Holy Spirit will remain with us all now and forevermore. Amen. Angamkhohlwa ke my spiritual father and director, the dean of the Cathedral of Mthatha, Reverend the
the very reverend ubaba umthunyelwa ungobe umgebe angakhohlwa babe uNkulunkulu angqinele wena baba wami ngoku nangunaphakade. Amen and amen. We bless your name, Lord Jesus. Siyabonga babe egameni lika Jesu Kristu eNazaretha.